Dobar dan i dobrodošli. Topet Srbije vam predstavlja 5 ludih šala za 1. april. Možda ćete tokom ovog videa pomisliti da je sve ovo šala, ali ja to ne mogu da vam potvrdim, tako da ostanite do samog kraja ovog klipa i uživajte u onome što sledi. A ako vam nije teško, ostavite like i subscribe kako bi uživali u još ovakvih klipova, pa hajde da počnemo. Šta može biti gore od odvratne velike bube koja trči po vašoj sobi? Možda kada biste vidjeli da se nekoliko njih sakrilo u paravan vaše stone lampe. Pa to je ideja ove veoma kreativne šale koju možete sami da priredite. Sve što trebate da uradite jeste da odštampate velike slike insekata na papir i sakrijete ga sa unutrašnje strane paravana lampe vaše žrtve. Nakon završenih priprema, zamolite nesmotrenog gosta da upali lampu i gledajte kako se oduzima od straha. A ako imate arahnofobičnu osobu u vašem društvu, odštampajte nekog velikog i strašnog pauka na papir, ponovite proces i uživajte u plodovima vašeg rada. Ukoliko vaš smisao za humor ne pokriva prženje u usijanoj lavi, onda verovatno nećete naći ništa smešno u vulkanskoj erupciji. Pa jedan čovek sa Aljaske po imenu Porky Bikar je 1. aprila 1974. godine dobio ideju da bi bilo jako smešno kada bi uplašio svoje komšije tako što bi simulirao erupciju vulkana. Bez ičijeg znanja, on je preletajući krater uspavanog vulkana bacao stare gume sve dok se 1. aprila nije nakupila hrpa od oko nekoliko stotina guma. Zatim je 1. aprila odlučio da zapali gume i oblaci crnog dima su se digli u nebo i naravno ovo je prestrašilo lokalno stanovništvo zbog straha od erupcije. Na kraju se saznalo da je cela stvar ipak bila samo obična šala, što me tera da verujem da je pravo čudo što meštani nisu bacili Porkija u vulkan posle svega, ali ga isto zato smatram odgovornim za erupciju drugog vulkana samo 6 godina kasnije. 1962. godine švedski TV kanal je napravio insert u kojem jedan njihov tehničar po imenu Cale Stonson objašnjava gledaocima kako mogu vrlo lako da modifikuju svoj crno-beli televizor tako da mogu da gledaju televiziju u boji. Sve što su trebali da urade jeste da uzmu najlonsku čarapu i da je rastegnu preko ekrana. Stonson je ovo demonstrirao u svom insertu, ali pošto su svi to gledali preko svojih crno-belih televizora, morali su da mu veruju na reč. Sljedećih dana prodaja najlon čarapa je značajno skočila. Ne možete ih u suštini kriviti za ovo, jer u to vreme televizija u boji je bila kao nešto iz sci-fi stripova, a sama ideja televizije je bila još uvek nova i narod nije znao mnogo o tome. Nažalost, nisu imali Google da to malo bolje istraže, ali ako uzmemo u obzir da čak i sa velikom dostupnosti informacija koje imamo danas, ljudi i dalje uspevaju da rade jako glupe stvari. Svi fantaziraju da posete izmišljene zemlje kao što su Westeros, Mordor, Nedođa ili ono ostrvo iz serije Lost, što u suštini i nije toliko loše jer vi ipak znate da ona ne postoje, a ne nalik čitaocima novina po imenu The Guardian. 1. aprila 1977. godine urednici ovih novina došli su na ideju da prevare stotine rekreacionih izletnika tako što bi ih naterali da se raspituju o ostrvu koje je bilo skroz izmišljeno. Članak od oko 7 strana opisao je malu ostrvsku republičku državu po imenu Saint-Chefri. Članak je opisao obližnji region, topografsku mapu, kulturu, prestonicu i lidera nacije. Svaki detalj je imenovan po nekom štamparskom terminu, tako da su kroz ovu laž mogli da vide samo štamparski gikovi. Novinari su konstantno primali pozive od čitaoca koji su tražili što više informacija za ovu idealnu destinaciju. Šala se pokazala toliko uspešno da je napravila pravu aprilsku tradiciju među tabloidima u Britaniji. Dok su neki muzički izvođači samo ljudi bez trunke smisla za humor, uvek ima onih koji su spremni da troluju svoju publiku i obožavatelje na 1. april. Na primjer, 2010. godine rap zvezde po imenu Drake i Nicki Minaj trolovali su svoje pratioce na Twitteru sa lažnom objavom o njihovom venčanju. Pošto ljudi veruju ono što žele da čuju, mnogi su se našli izigranim iako ovaj duo nikada nije bio u romantičnoj vezi. Naravno, sljedećih dana su otkazali ovu lažnu vest i tako zadali svojim vernim pratiocima emotivne torture. Mislim, samo zamislite šta su tada sve morali da rade njihovi verni fanovi koji su trošili sate na Photoshop verziju slike kako bi najverovatnije izgledala njihova beba. Ispod u komentarima mi napišite da li vi mislite da je sve što sam rekao u ovom klipu istina. Ako jeste, napišite mi zašto to mislite. A ako mislite da nije, napišite da li ste vi prevarili nekoga za 1. april i kako je prošlo. Također, ako vam nije teško, ostavite like, podelite ovaj video sa vašim prijateljima i pretplatite se na kanal kako bi zajedno sa njima uživali u još ovakvih klipova. I do sljedećeg puta, sve najbolje.